Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi manna alaina bifadlil amin, izmanna alaina bi Muhammadin afdali khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidayhi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim. Kun putuah urung tuha, akhir jamun gadah tuah, soh masjid ngemenasah rata sagawa, yang narame dua tempat, jambu madat gelanggang tajawa. Rugo bak pade hana saw, rugo bak panjo gapuh jihana. Rugo pemuda dan pemudi han getem tuntut ilmu agama. Oh akhir masa sabe-sabe hana pre-pre di muhudib dalam keadaan hina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaumi, kaum ayah, para pengunjung dakwah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita yang mandum kita ucapkan puja beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah manteng neberi kepada getanya sampai saahnya kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga alhamdulillah baklun kalen ubena getanyo yang katruk kena bak malamnya mesidraw pi hana sakit. Nah sakit nemi tagoyan hana. Hana lumbeke menyona kena edin wow. Cukup jai nikmat Allah neberi kepada gedanya. Pajan nikmat Allah nyan berharga bak gedanya. Ketika nikmat nyan hana le bak gedanya. Hai mina nikmat Allah Ta'ala bak gedanya. Tujhe dekha तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों ने मर जानी हम, तुझे देखा तो ये जाना
sanam. Tak cici ingat nikmat Tuhan beri, hana tom sunyi sabe rasa, dari ujung otro ujung kaki, le Tuhan beri cukup tak jai. Asal kau kenal lagu India jika terbelut dan mata ni. Pakon, karena ketika tak ke lagu India, terbayang, konyol, terbayang putra yang dalam lagu India nya. Mengikut lagu dangdut, ingat putra na yang dalam lagu dangdutnya, konyol. Mengikut lagu pop, ingat putra yang dalam lagu pop. Mengikut lagu rock, ingat putra na yang dalam hai kena rocknya, hai. Lagu rock perik-perik runggung, kena. Lagu rock perik-perik rekuang. Yang pula ni pegah cukup jai nikmat Allah Ta'ala bak katanya. Pajan baru tak sadari nikmatnya berharga bagi katanya. Ketika nikmatnya hanali bak katanya. Ladum manusia itu memang harta daripada Allah. Ladum manusia le harta nabi le Allah. Le ipubut maksiat. Nyan tanda urungan hana syukur terhadap nikmat Allah. Menyuruh urung kaya ladum. Hana di sini palain. Igaknya uro Senin, uro Selasa, uro Rabu, uro Kamis, uro Jumat, uro Sabtu kerja mitapeng belu. Malam minggu gepedek motor ho medan kerja. Pubut kerja studi banding. Atai rumah ngatai sedih. Iyan hana syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Makanya di atas segala limpahan rahmat yang Nabi Allah Ta'ala bak katanya, Allah Ta'ala hana gila kesapu melainkan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Gata tak syukur terhadap nikmat lun, akan lun tamah-tamah nikmat kepada kata. Tapi apabila gata tak kufur terhadap nikmat lun, preh azab lun sangat pedih. Dilikut ni bakyan pula selawut beserta salim. Mari sama-sama getanya alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah mengangkat derajatnya manusia, yang telah mengangkatnya harkat martabatnya seorang perempuan, dan urinang mi segala lahirnya baginda Rasulullah nyohana harga mubi'ubi. Mia tabuh mufhum dengan bahasa Aceh, urinang golom lahir di baginda Rasulullah nyo muhayyumpli dengan urinang. Lahir urinang ipoh udik-udik. Bahkan dianggap lahir urinang yang merupakan sebuah aib yang besar. Dengan disebabkan lahirnya baginda Rasulullah rahmatan lil alamin. Yang sehingga mulianya rono urung inang sehingga nya miat leke nak go mi padu man rono jilame hana muhai hanya hai 20 mayam ino padi pasaran ino 20 tetet lidah agam tapeng ti mayam rap leh juta 20 mayam ni kira lah juga no. Nyo tak belang napu tamu tu roteput. Nyan pakan raw laganya dengan sebab lahir baginda Rasulullah sehingga ne pegah le Nabi ba akhir zaman singo leuri neng ngen urang agam. Terbukti. Ne budah hinau nejak buah menyuk bak kalen. Tha buah menyuk. Pukat tengut ni ya. Tha buah menyuk bak kalen. Urinang. Tak bodoh dari nan, tak belah kerpet. Kenan. Faham kah kerpet?
Awak inang yang kalau mucruh naiba yang kalau mucruh na tajan. Tak budah dari nan tak belau jagung, sotot jagung. Urinang. Tak budah dari nan tak belau pulut ucap batal gelengku. Thom ka pulut. Urinang. Tak budah dari nan tajak gedeh ubatai liak. Thopih lincah. Mugok-gok capah bak ipih, cupi-cupi mangan. Tak budah hari nan tajak umur du sama ada. Kak nahnya urinang mi kau ragam. Man tabah dunia ino rame urung i. Rayan hai mi. Pakan raw ni lagian dengan sebab lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilikut ni bakyan pula selawut beserta salam sama-sama kita alamatkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilikut ni bakyan pula doa gedanya sabi-sabi tamlake ba Allah beneputruh kepada alim ulama, baik ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada alim ulama yang menteng Allah beri umur panjang di atas permukaan dunia yang fananya. Karena mi ulamanya ibarat lampu, ibarat cahaya. Apabila sabah-sabah tempatnya hana lampu tentu saja getanya meraba-raba hana muharah. Tapi ketika na lampu na cahaya maka tersampailah maksud getanya ho dan ya. Makanya mi getanya jut kurung baik mulia langai wate muublang, mulia empang wate buh padi. Mulia angkut wate tapajuh bu, mulia tengku wate ma mati. Kamati ma tu jak balik, jak bal modeng kupoh le malam. Assalamualaikum. Kebudah dengku kebuka pintu. Waalaikumsalam. Tho malam-malam. Alah hai dengku mutu ahilung tak nyaur i rumah truk jame. Tho teman jame, malik mawon. Kiban teman, hai bapu kiban dengku urung siklun kan wa ba Allah. Dengku langkah rumah dengku tunaikan segala fardu kifayah. Budah dengku gejak rumah gedanya tunaikan segala fardu kifayah. Gesemanau, gefekapan, gesemayang, gesumayu. Abeh nyan madung kebaca doa boberaya ketumpa mati urung cik gedanya. Gekalan jem kapoh sa kalho gekedung ko imum menyamunan menau kajut hai bahlul langkai dilong alhamdulillah urung cik gata kalih lempu segala fardu kifayah. Tak kun le gedanya terima kenasih beraya tak tengku kan langkah bak kamau hana sapuna bak long nyompat yang na bacut tacok sabuh amplop merah putih tajuk ku tengku gecak tengku ha ke bang pasal langki gua rumah ke kun le bunda hai ho ne pino hat baru nuwo tapu tani rumah mau makan hana alah hai mati nang bu hana tapuna yang na yang empat amplop merah putih hijau taboh aci dah buka kecak amplop di dengku ke buka ban ke kalan warbes tengah nya haudep dengku lebih mi tungku gurai gedanyo yang na lang kampung yang gepu buat gedanyo gepu bid anak-anak gedanyo yan hai anak yan kan urang dengku bodrek oskadon obat laki ulai mana leploh hijau balik leploh macam tengah-tengah rasa mebut tengku ilong sakit ini aku lanjut turun hai tengku kok berat sakit nah aku turun le lanjut turun hai tengku kok berat sakit ini ayo lanjut turun makai cara katuh jinan bibi itu wajah katuh pun dah kun oh mang katuh ini kah kajak bakulah ke deh kat mana? Ruk bakulah ke mana? Icoi ngang kepiah salupnya i play tu le. Icoi ngang kepiah temo i play tu le.
Hai nyan putra yang kabeh bulu lagau. Musira aku tanya tengku. Buka woi ku deh. Nyan sirai woi kun. Yes. Menunggu. Nah sabah macam tu kamu nan. Tengku cukup sakit bin. Hai pakan sakit. Gedi. Pai gedi kena lagi yang sakit. Mana kerah tengku. Sakit ulah demi makannya mi bak negeng kun tapu. Ladong kamunan bangkaret tiga kadang gecok kadang bak kenyek-nyek tiga oleh tungku. Ge support anak katanya. Kayak bau kantor polisi. Nah yang penyakit-penyakitnya ni no. Jak kena aku bipeng. Nak aku kong oleh mi. Tu pakai mengadak dengan buat nak kan. Apa buat kedra no, mudra no hai. Dan pakan han pobut. Yang pertama han jeut nilai kanya. Yang kedua, ain pegah apa? Nya ain pegah. Alah bakwa juk ko di sigam di bak balai but. Ha ku pegah apa ino. Teruk ke deh? Ya pelani dengku. Makanya mi bek jeut ke gedanya kepada urang yang caci-caci alim ulama. Urang yang caci-caci gure-gure gedanya. Lebih-lebih gure yang dalam kampung gedanya. Dilikut ibakyan yang mulia, yang terhormat, gure-gure kitanya bersama, yang dalam kampungnya, Bapak Gesi, Tungku Umum, para pemuda-pemuda yang bersusah payah untuk menyukseskan acara peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pula kepada seluruh perangkat-perangkat kampung yang hendak mungkin ulun tuan sebut nan satu persatu, dan pula penghormatan ulun tuan kepada kaum mi, kaum ayah yang telah berhadir bak tempat yang mulianya, yang tujuan dan niat getanya hana lain melainkan untuk taperaya urolahi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bak mudah-mudahan Nabi le Allah kedatangan gedanya bak malamnya kena wujud ke sebagai tambahan amal ketika tawa singah alam barzah. Karena kebahagiaan yang hakiki gedanya orang beriman, kebahagiaan yang hakiki gedanya orang Islam, nyo kebahagiaan leh mati. Begitu juga kesusahan yang hakiki kitanya orang iman, nyo kesusahan leh mati. Kanya munan mi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat tanyo bercocok tanam. Moyo idonya geta pula, insya-Allah pula di akhirat geta pun. Tapi moyo idonya hana geta pula, insya-Allah pula di akhirat hana getapot. Oleh karena demikian, naurung Yahudi dalam dunia yang rugo dan naurung Yahudi dalam dunia yang laba. Dah urung Yahudi dalam dunia yang laba, urung yang pubut ke akhirat draw. Dah urung Yahudi dalam dunia yang rugo, urung yang pubut ke akhirat gob. Namu pun mi pun yang lun pegah. Hai ho, nana nu tho lago. Namu pun yang lun pegah. Putra dah lun pegah tanya. Hom. Getanya hudet dalam dunia na yang laba dan na yang rugau. Dah urang yang rugau, urang yang pubut ke akhirat gob. Pakiban ratengku urang pubut ke akhirat gob. Muna lun pegah contoh. Getanya hudet dalam dunia mandum tu sibuk kenya nyau. Drawan tu sibuk lom sibuk. Getanya yang melampuh ban ke mana budah mana cok batai masah cok cangkui jak ulampuh. Getanya yang mu belang hana habis-habis iblang. Koh nyan pula lain. Getanya yang kerja kan tu ban ke mana budah mano rau jak ugan tu. Getanya yang putakun yang mekat tiap uro mekat
hana habis-habis inan bak belanja. Yang tujuan katanya dari nyan buat tetip urau, menyaburakan gasin ina berkaya, menyaburakan tamu hudip dalam keadaan muteng paneng. Ada ajud anak cucu katanya baik di muhudip dalam keadaan muteng paneng. Menyaburakan katanya gasin ina bersenang, menyaburakan katanya susah ina berkaya. Kenyanyan mi tujuan katanya nyu, dak hanan pegah pinyu. Alhamdulillah Nabi Allah dengan berkat usaha keras ura dan malam, kaik tak pegak rumah batai yang raya, hawa tu mata mewah kaluh tablau, tanah belang tu na mundua nalih bijih, mentang gebi lebih rezeki le Allah, tablau lumo, tablau kubu, tayu pulara ba urung kampung. Alhamdulillah ka senang, ka kaya dengan berkat usaha keras ura dan malam. Akan tetapi gerak terkedi daripada Allah Ta'ala, bak saboh bengoh leh semayang subuh sukrek krok ming di menasah gepegat pengumuman le dong ko imum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wa ba Allah salah sidrau saudara getanyo Ibu Syamsiah, Puna Syamsiah ya, balik be hamur puak wolong dru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wa ba Allah salah sidra saudara getanya Ibu Kamariah, Puna Kamariah, balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wa ba Allah salah sidra saudara getanya bensin ben solar nanya hina yang kehinan haimi mutuah rumah yang raya, motor yang mewah, tanah belang yang luah, mandum icok le anu yang nanu yang hananu icok lewari icok motor ketanya ipu belau icok peng yu motor ijak waji ijak umrah kesof halaji kesof hala umrah mi kesof halaji kesof hala umrah kedrai wari iketanya rumpah motor yang kalam tanah asap motor hana sapuna icok tanah ketanya yang luah iwakaf ke masjid, iwakaf ke daya, iwakaf ke menasah, iwakaf ke balai buat, ke sapalah wakaf, ke drai wari, kecuali naik kasat ketika iwakaf. Ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi, neputruk ya Allah fahala wakafnya kepada kedua orang syiklung. Yantruk, teman yang perlu datanya, pak teman waris yang laginya. Yang le tarumpak waris lawitnya ada kalih wakaf lene jamun icok pulang alasan hana surat imdawa ngempak kesik talo i kampung pengadilan iba icok lumo gedanya ipu belau icok peng yum lumo imu sedekah kanek yatim imu sedekah ke fakir miskin kesafala sedekah kedrai wari iketanya rumpah lumo yang kalam tanah lumo hana sapuna yang kehnyan urang yang sangat urugo hudik dalam dunia urang yang pubut ke akhirat go
Maka jihmi getanya bejut ke orang yang rugau, bejut kepada orang yang labah, orang yang pubut ke akhirat draw. Yang ke lagi contoh bak malamnya, tajak musapat kenau, tak tinggal rumah demi untuk tak peraya urang lahirnya baginda Rasulullah, nyokuh yang jut ke akhirat draw. Maka jika ketika draw nak kena begat niat. Baik niat nyak dengan lagu, kan hanjul dong lagu jut. Tapi baiknya niat draw anu. Putra cik niat kamu dengku, ne kasat lah mate ne jak kenau. Ne jak dengar ilmu agama. Sesaah taduk bak majlis ilmu. Lebih ketimbang tajak kunjung siribe draw urung sakit. Man ketika na urung sakit ya kunjung kan tabah babuh limo. Kanya man siribe draw tajak kunjung dengku. Kanya sabah indra kuliah rabih bolimo. Mantang le fahla taduk sesaah bak majlis ilmu. Sesaah taduk bak majlis ilmu. Lebih ketimbang tajak tajhis siribe draw main. Namanya na urung meninggal dengku segala fardu kifayah, tak sembayang, tak semanau, tak pekafan, tak semiyu. Nyan siribe draw tak pegat lagi nyan. Mantang le fahla sesaah taduk bak majlis ilmu. Makanya nak jak kena begat nit nu. Bek nit bek nak kasat nak dengar lagu. Kan hanjut long lagu jut. Punya lagu nah mudah buat album jut long. Napa halong kun mu sabah? Ha, mu mak bekeng. Dak ruah ni. Seharusnya tertulis di situ dalam surat undangan namamu dan namaku, bukan namanya. Rani mangat bana duk nan kim. Igau ijo daku aku. Enak katruk tanya. Enak katruk. Nyan kalian galam nuwo katuon. Atai tanya jina urung jak ba dakwah. Urung jak ba dakwah haji pursih lagi lehboh beruwa. Na model urung jak ba dakwah beruk tegom. Yang kedua beruk telintung. Yang kelih beruk telintung tapi kabusyo. Los Angeles. Nampak ibang mufhum nunggu. Urung yang jak ba dakwah beruk tegom. Igaknyan musapu hana gedengar. Tok rumah ke pegah. Allah mabu. Cukup lagak dong kujih pegah haba. Putra ke pegah deman. Hom hana ku dupu. Nah model urung dengar dakwah. Beruk telintung. Tapi kabusya yu. Pu yang dengar itamang raglinyong nun itabi raglinyong wi. Itamang raglinyong wi itabi raglinyong nun. Nah model urung dengar dakwah. Beruk telintung. Yang got gecok, yang hana gecok. Artinya beruk telintung hana busau. Irana beruk pu mi. Tang tegom, yakon tegom busau. Dan makanya truk nu kena bugot nit nu. Hadirin sekalian, urung syik lemah Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi long tanyang bak draw nu kenan mi. Nan lakai din ni jak kena puno. Nah. Beraya nu musuhai kan bak akah udah yang bak ma ke. Nan lakai din puno ni jak kena bak lakau nu. Nah. Alhamdulillah. Muah cakap lum pegah mi, getanya urinang, belean tan pegah ta terbit iluar rumah tajak holain, irumah ta dua ta puasa sunat. Hana izin bak lakau nyan desyat. Musuh contoh lum pegah. Hai ho nu. Ilung singah lum puasa. Pakon. Hai singah Senin, singah Kamis. Baik puasa nalung irumuh. Bit dah puasa, bit desyat. Pakon puasa Senin Kamis sunat.
khadam lako wajib. Maka ji hanjut ijih tapubut yang sunat apabila tinggal yang wajib. Maka ji menyena cupo-cupo tengah lun pegah haba gebudah guwo yan bek nekeng sapu. Ni kira laju gujak pebut wajib. Watai lun pegah wajib bek nekem. Jamun kan nasidrau rung sahabat Rasulullah ban getamang dalam Islam menteng. Kejak bak Nabi Assalamualaikum. Nabi nusuk salam. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ulun tuan balun tambang dalam Islam menteng. Alhamdulillah ke Nabi jeroh tat. Teman punah perle lun ya Rasulullah. Lun jak ba'draw anu. Lun jak lake kalian mu'jizat supaya mengatkan iman lung. Gejak siro sahabat Rasulullah bak Nabi gak lake kalian mu'jizat supaya mengatkan iman ge tayang lam. Teman putra yang perle kata ke Nabi yang perle lun ya Rasulullah si bak kurma yang na bak sago lampuh je bu ija ku drawana bu ibi salim ku drawana kemudian bak kurmayan bu iwo bu itumo lagi thot lom bekun Nabi menyanyan perle kata hanapu tabudah kata tajak bak kurmayan tabi salim tapegah bak kurmayan amanah lun dayujak kenung yang kehinan gebudah sahabat Nabi bunokon timang gedangan bak kurma gejak dah Nabi truk kenat iku bak kurma Nabi salam Assalamualaikum. Kemudian bak kurma disebut salam Waalaikumsalam. Hai bak kurma gata amanah Rasulullah guyujak kedeh uku gatnyan yang kehinan haimi bak kurma ipurbah droi unun siga uwi siga ulike siga uku siga ija uku Nabi tro uku Nabi bisalam Assalamualaikum. Kemudian Nabi nusuk salam Waalaikumsalam. Kemudian bak kurmayan iwo timoh lagi tolom. Gekun le sahabat Nabi bunokon. Ya Rasulullah, Nabi izin ke long sujud siga kedrawana. Nekun le Nabi hanya sujud kepada manusia. Seandai je sujud kepada manusia, sungguh lun pu wajib sidrau rinang sujud kepada kau karena hanya sujud kepada manusia sehingga ulinang hana gayu sujud kepada kau makanya lun pegah khadam kau wajib. Nah yang seut lang kawan udah khadaman juah mati nah kalau juah nomi tip uro gede yan juah bak lako penyakit salah dron hanan nepubat napa ya long biubat dengan begot lam riwayat nek getanya Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah Taala dari tanah sedangkan nek getanya Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Ketika menciptakan Nabiullah Adam dalam sebuah riwayat micok tanah bacuk-bacuk sapat. Naruh tanah warna putih, naruh tanah warna hijau, naruh tanah warna coklat, naruh tanah warna hitam. Karena tanahnya beda-beda sehingga gepegah kulit getanya juga beda-beda. Nah urung yang kulit putih, nah urung yang kulit hitam. Nah urung yang kulit coklat tahu matang. Nah urung yang kulit hijau. Ata kena model urung hitam hitam lagi huang urang. Yan bek nekeng sapu pengaruh tanah. Lam riwayat yang lain kan menan. Baki bangsit 3 klok laju.
Ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala bak malaikat budah malaikat kata jak bak bumo yak laki bacut mengaklum pegat ke manusia. Isuut le bumo baik mek ni cok long ni pegat ke manusia. Maksiat singa gedut dalam neraka baik gak pegah bak Allah ya Allah haibi diperintahkan oleh Allah Ta'ala bak malaikat yang lain. Dan malaikatnya enggak lakalam bumau kabi kebacut mengat keciptakan oleh Allah Ta'ala ke manusia. Baik handibi ba akhibut gejak malik mawon. Toronan mi malik mawon. Toronan mi malik mawon. Nak jak-jak kalau minggunya kena. Biasa mi katruk dronian kana ya mirah bak jalan. Toronan ke yang kalau tidur nan tiga ni mapai. Bila Israel datang memanggil jasan terbujur di pembaringan deng 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 deng. Onan ke Israel. Yang ke gudun malaikat Israel igaknya nah nang lakai-lakai le. Ram geramah. Penuh paluat ke. Yang ke tanah nyan gecok geramah-ramah geramah-ramah gepek-pek geramah-ramah geciptakan ke Nabiullah Adam. Karena tanah punokon geramah-ramah gepek-pek sehingga gepegah urang agam galak ke miatate ramah-ramah. Kamu hana muci hengon balsem. Ngangam menyuk brok je cik. Pulau Melaka nenggadang gewoi kedai gewoi laut gewoi kedai gewoi geli gewoi yang truk rumah ne ramah-ramah melalui pak yang naurat ramah-ramah babi bak ko ge bak ruang ge bak pa ge bak ke iang ge nyan ke sira ne ramah-ramah yan ne baca ayat-ayat Allah puayat dah baca dengku Put boh akhir surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nal heboh ayat tu. Habisnya ni tamah la ilam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nupruh ba ubena tubuh la kodro. Insya-Allah juah yang na ba la kodro gada. Macam nak pegat-pegat menan. Hana kan nyangku salah drawan. Nanuk ni agam. Iya buat 3 minggu siga nak majlis taklim membelasah hijab. Tapi sembahyang subuh boy budak Yang ketika nu pega nu sembahyang subuh, bek nu tram-tram pintu nu sipak-sipak binte. Dikejut anak miat sira tengun, item kenang penyakit pungobui. Mang pakai banci dengku, nu ramah-ramah. Tak budak anak tak sembahyang subuh le. Untuk tak ihlam yang mengkutupom tu bodoh. Tapi mayana inang yang baik ni ramah-ramah. Ni pujo-pujo. Anak papi manis, anak umi cantik, bangun nak solat subuh nanti tidur lagi, yang mengkutupom tu bodoh. Drana abu. Mana miat juah. Ataladum kena si urinang juah. Tiap uroi tu. Yang ladom kat truk bak pintu rot hana jadeh datamong. Kan ya de kidut. Yam ya ku nah idut ku. Teman putra salah. Ya de ku nampu salah. Alah bak duk babak kedai kopi gede. Ku jula-jula ada kai idut nduk kamu pu. Kenya? Napa le urinang yan begadah jua? Nehoi urinang yan dengan kata-kata mesra. Sayang, oh my heart, kaulah segala-galanya dalam hidupku.
engkaulah rembulanku, engkaulah gelanta cat uraku. Halah hai dengku, belum lebih-lebih nah, getanya rumah di samping jerat. Di samping jerat rumah tu. Rumah sidraw rumah kakak di dia tu. Itanya bak kedai ada nonton bola, poh leh malam tahu. Tok pintu. Budak hurinang buka pintu. Napur lebek kenang dat. Kun secret kata, I love you fit dunya wal akhirah. Yang tak ke hurinang juah pisot. Asai ke malam Jumaat. Asai kau jin prek-prek ke I love you ke. Menyabarakan hantom dah dengar pi. Alah hai tengku, kaluh long sanjung-sanjung, kaluh long sayang-sayang. Hai tem ka cit akai uri nang long, bek nepah-pah. Bek nepah-pah uri nang. Nau bat si putu, long pegah mi. Long pegah. Nem kawin lain saboh tru. Kawin kedih-kedih dirah Juli patok-patok leh peluh minta baik dupak tetut. Leh malam di sedih, leh malam di sinau. Yang tak ke tiap malam pui pegah, yang malam yang baik nak kedih nak nau. Ikop sidra buklam ngom. Yang purlah di depu mi, ilung truk kena bak malamnya kan lon yang kawin la koron. Tapi yang purlah di depu wajib hadamlah kau. Sebetul ji dra nuri nang cukup mangat tamang dalam surga ketimbang kamu agam. Dalam hadis Rasulullah nepegah al-mar'atu iza salat khamsaha wa samat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zaujataha tadkhulul jannah min ayin babin sya'at min abwabil jannah. Dra nurinang nu sumayang si urosi malam limang buah wate. Nu puasa si bulan penuh bak bulan Ramadan. Nu jaga kehormatan raw nu taat kepada Allah kau tamang dalam surga Allah. Dah pintu yang galak. Uro akhirat nu puhah pintu surga. Mandum nu puhah. Ya Allah yang tah lun tamangnya kabeh tuhah mandum. Min ayin babin sya'at. Tamang tah pintu yang galak. Yang penting dra nurinang nu sembayang si urasi malam limang bahwate nu puasa sebelum penuh bak bulan Ramadan nu jaga kehormatan dra nu dan nu khadim kepada lakau. Na model sabah bangsa inang muya ke sembayang. Habis sembayang purle tamah sembayang sunat qabliyah ba'diyah. Tamah sunat zuha, tamah sunat tahajud. Maya ke puasa. Habis puasa si bulan penuh bak bulan Ramadan. Tamah puasa 6 urau bak bulan Syawal. Tamah puasa urau Tas'a, urau Asyura. Tamah puasa urau Senin, urau Kamis. Tamah puasa bulan putih, bulan hitam. Tapi sulah kau musikrek hati merut bak tanah. Pek uragam pok urinang. Yang kehinan haimi mutua hanan di tempat pedu ibadat rawan. Apabila hati kamu suami terluka. Pulau yang dut. Atana model sabah bangsa inang ban bengah kai dut lakau. Asai ka bengah kai dut lakau. Hai ho nu bodoh saat ni yang tak long rumah sekolah nak min kabeh lupa. Bo tak preh le saat tru bo. Bek le nu maya mah ka jula. Bo kuat mana le dua nu. Bek le nu mana? Man mo kuat arah muka bek. Bo jak kedeh ju. Udah lah kau lek jabak kulah arah muka mata bengah nabi rut. Jok Honda, pudip Honda. Ya inta urinang bak tempat kerja. Truk kedih ke kun. Bukan je menyamunan beh. Lu lakai dilung lu jakwo. God. Nyempat peng nejib ia bengah. Jok peng ke lakau jib ia bengah. Aleh ribe, aleh 5 ribe. Hana tinggal li.
Ilaka hogya lako. Hai budak gua rumah. Rumah hinan. Kam rumpa ang bapaknya, kam rumpa ang bapak aje, kagak berkaru le bapaknya, kagak berkaru le bapak aje. Ibu Gat that bulut nu thang raya ujun ni cat tarum. Menyolong bulut kakaru. Nya menyodor bulut anam hai pegah, boh ka hai nyanda pegah pujuk dawa. Boyak dajib iba kantin. Kagak bale bapaknya dajib iba kantin. Teruk gede gedanyang. Pui drone ilong susu hangat mentang nebuh saboh gelah. Yang lebih sakit lam tungku abang. Saboh gelah ibi susu legop. Poh 12 malam hai tim tengok lakau ya pegah bak tanyong. Hai pun tepu. Buno kan lepas drone wow. Merumpak dengan bapak pulan. Cukup god akai gu. Gebi susu kelong saboh gelah. Saboh gelah ibi susu legop. Poh 12 malam ya pegah god akai god bak lakau. Lakau tip malam ge nganji. Babah manok anak berkaram ge podi. Ngandai pegah gak kai mereka. Nak sedih? Sedih tak? Nyan cerita ban bengo. Jumpa si peluh ndruk kajib istirahat. Kamu rumpak bapa lain. Kau pakat pajuh lincah baca ilia. Poh sandruk kamu rumpak bapa lain. Kau pakat pajuh bakso lampu harap. Murau-urau lagi yan. Membulun-bulun lagi yan. Meton-ton lagi yan. Tingat ilam kelaka yang wate uro gaduh koh-koh hampung kameng. Tingat Hane tingat Kaca juga katro urinang yan. Gejak uganto mahkamah syariah. Teruk gedeh gak pegah uganto ya Allah tungku hakim. Hai pakan negeri. Halah hai tungku hakim ilolong doa pegah lepi kalian. Hai ni pegah yang doa mentang hanan doa kau pun nak pegah hari. Tungku hakim ilong nyak pasah lah kau. Hai pakan nyak pasah lah kau. Lakolong lemah syahwat. Anak si kurung. Munya lemah panai si kurung yang dengku. Ibu dah awak ngantoi hai lakau yang bersangkutan. Ilung hana ku timja. Ilung hana ku ba perkara. Ba urang yang ba perkara, ba urangnya no yu selesai. Ilung hana ku timja. Ibu dah awak ngantoi hai dengku imum. Dengku imum. Po betul tungku imum lakau ibu pulan lemah. Bak tungku imum mitanyong. Ibeke tungku imum nak tensisnya sajan ke. Geseot tungku imum, "Hom hai hana lon depu." Tapi anak si kurang. Jawaban tungku imum, hana positif. Ibu dah awak ngatoi hai Pak Geci. Pak Geci. Po betul Pak Geci lakau ibu pulan lemah. Pak Geci gak sahabat cut urang. Po pegah lemah. Nyan barosa ko toroyong imnasah. Long yukho alu bale hanak ba pale ngatayan gekho. Nyan ka kuralom. Ibu dah awak ngatoi hai lakau yang bersangkutan. Lega hoi hanak geja. Kum ikho pale lewat kantu. Pisah drone dengan lakau. Ngan lakau pun hanaglah masalah. Lakau lain kana. Yan anu yang dudona bak lakau nyan. Konurung. Puji tengku maaf mandum. Anda kami yang kenyan problem urinang berian lawek nyom laki maaf mi. Tiap urai kok pale inan bak gantu mahkamah syariah bilang belah di. Pu alasan urinang ngejak musulit ugantu. Seandai ji uranya deuk nemi ban siurau deuk nu. Tingah nejak ugantu ya Allah tungku hakim. Tungku hakim ilong deuk ku baro hana gebi ibu. Nyan urusan drawan. Tapi baik nak musulit. Ketika nak musulit nyan hansah pasah. Ketika hansah pasah ai katanya mentang. Perumah gop hanjut dak mengkawin dengan gop. Makanya hai mi mutua hati-hati. Hana ridha Allah Taala kepada katanya istri. Apabila hana ridha lakau, lagai hana ridha Allah Ta'ala kepada siro anak. Apabila anak yang hana ridha kedua urung, hana ridha kedua urung si
Makanya haimi lun pegah hadam lako wajib. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geja urineng bak Nabi gak pegah hai. Ya Rasulullah, urang agam berberaya ibadat ge. Urang agam na perintah untuk jak perang sabi. Urang agam na perintah untuk jak Jumat. Al-Jum'atu hajjul fuqara wa hajjul masakin. Jumat haji urang fakir, haji urang miskin. Urang agam ube-ube raya ibadat ge. Kamu urinang puput ya Rasulullah nekun le Nabi. Hai urinang taat le kata kepada lakau kata. Nabi pahala le Allah Taala kepada kata. Lagi yang kagebi kepada lakau kata. Makanya suami-suami itu ladang tempat beramalnya istri. Bahasa Aceh lako-lakonya tempat ibadat getanyo inong. Teman na yang seut lang kawan. Itengku hana mupule pegah. Aleh putra yang kajai tat ibadat bak lakonya. Leh macam mentolong pegah. Apabila sidra urinang ngan lakau. Hanai pubuk tapu. Sagai pengan-pengan Nabi pahala Allah Ta'ala kepada dron urinang. Lagi kan sembayang sunat sertuh boh rakaat. Mampu lom lakoron bacut. Malam kagak Urol sembilan sebah ke lam. Ne pengalam ka 200 rene.